Nomai capsule Lamadi Nupi Ama Yauna, Mui Ahum Sire Amasung Center Gi Guideline Matung in a BADP Tabak Packet Rabadi, Makata Namakal Amatagi, Tabak Packet by Yaroi Haina, AMBADN Wareb Low Cray. Kurumzari ISTV ki pau miyang kabiri ba mayampuna makpu taram na oksari housing ngasigi maru eba pau sing sandok na pizari Prime Minister Narendra Modi ki humputare suba mapok numit BJP Manipur Pradesh Mahila Morcha na sinduna numit asibo seba diwasa na pangthokre Langol Game Village Don 4 da pangthokkiba thoramadu da Chief Minister Nongthombam Biren MP KS Babananda Wealth Minister TS Biswajit Forest Minister T.S. Shyamkumar, Education Minister T.S. Radhesam, Social Welfare Minister Nemsa Kibian, MLA S. Bira, Sursandra Saita Bretta, N. Indrajit, Dr. Sapam Ranjan Amadi Party D, Taukuba Singh Saruk Chief Minister N. Birana, Narendra Modi ki Pandam Manipur Suhiram Kayada, Ponsinbang Ambe, Makatana Ahen Matak, the Pontok Navakonagani, Mahak Urabangang Davamasung, Tagutaba Tabakta, Ngang Bamisuk Nihaki, Chief Minister Makatana, Matam Amada Singh the Sangmang Amdana, Leramba Adu, Government Asina, Ganna Ponabadigi Singh Tamgi Kenaba Lerakre, Hauzikti Singh the Ning Tamna Sangba Namlagani, Atai Singsu Singh the Sangbiro Haiki, N. Indrajit, Dr. Sapam Ranjan, Chief Minister N. Birana, Mandam Manipur Singh Ngang Bamisuk Chief Minister Makatana, Matam Amada Singh the Sangman Office Harina, Ponabadi Singh Housing Namlagani, Atai Singh Sangbiro Sapam Ranjan, anyway, don't look for politics and then the social somebody around the point of Lundi Party, the machine that can press over. So what is the main of it? I somebody around the original point of BJP, the video and the Lundi Parliament of somebody the single conference of Regan. For two the cover of it is Minister Shyamkumar na Narendra Modi ki mapok nomita ke kaptuna harau kumai pangthokpagi mahuta service to needy people haiba timda uthaba amasung lamtu nalan mayauna thoram pangthokpani haiki Minister Biswajina numeda sigi maruba pandamdi Modi na pamjaba laraba singbu manaba thakta thambaga loinana paikaliba scheme sing thabak thaw onthoktuna miyam gi thabak tawba aduni numeda sida party ge workers singna mafam kudingda tatuna Modi na pamjariba pandam phangana ba honamina si haiki Minister Shyamkumar na Narendra Modi ki mapok nomita ke kaptuna harau kumai pangthokpagi mahuta service to needy people haiba timda uthaba amasung lamtu nalan mayauna thoram pangthokpani haiki Minister Biswajina numeda sigi maruba Tamelong district ki Toksem sub division gi manungsan leiba Maktok Phai Lesang Phaida leiba UTL agi peace panel kemta sakhang daba singna ngasi nongai matungda nomai kapsilamle thaudok aduda nupi ama yauna mioi ahum sire Police tegi phangba pauda thaudok tuda laikhidraba sing adudi Mangminland sahi kungani thoi apokpa Kaimang Susanpur gi Burzol khundagini Ngamboi sahi kungama thoi apokpa Demlun Nagaland gi Inbung khuldagini amasung Hatsi sahi kungamanga mapuroiba Johnson Chursanpurdagini Thaudok asigi matangda UTL agi General Secretary Robert Singson Saliba July thada SP Jiribamna Kemasida government na loop asigi masangak thoksanaba issue tawba nomai sing lakhatki masigi matangdasu mathak thongbo authority da haijakhiba leire aduba mari leinaba pakum amata pirakhide isangak thoksanaba khulai leitabagi kudongsaba asil lauduna sakhangdaba singna attack asi sathaba oramgani Housing government ka MOU tangaduna leidiba wafam sing athuba matama thabak oina onthokpiyo laikhidraba mioi ahum asigi agreement na yanakhiba wafam sing Laukatriba Fauba Asiba Haksang Lauroi, Taudok Tokpa Matamda Jiribamda Ladiba, Kuntratra Suba Assam Rifles the Pau PK, Kudakta AR Singh Lakpadagi Kulai Piper Singh Adu, Mafam Adudagi Hankibani,
AR laklamdrabadi hena asi ana yauramba yai Jarak sida thogdok thokphamda Ziri police na ngasi ayuk sport inquiry tawbaga loinana laikhidraba mioi ahum postmortem gidamak lokhatkre Central gi guideline matung ina border development program gi thabak sing paikhat trabadi makhal amatagi thabak amata border area da paikhat pa yaroi haina All Manipur Border Area Development Association amadi All Border Areas Village Headman Singi Ukul District Headquarter da pangthokiba mifam na warep lokre mifam adu saruk yakiba All Manipur Border Area Development Association Urkul District ki wangang loi zanglen phongdu kibada July talaga marida Sultanpura pangthokiba cabinet mifam na Border Area Development Program gi matang lokiba warep adu handokadabani Center gi guideline matung ina thabak asi paikhatrabadi makha taba hena kanma khongjang kaya sangsin khigani mamang da su pungni funipan gi total shutdown gi khongjang singi mafam singda sangsinba laikhrabasu sarkar asina warusin purakna ba thabak amata paikhatana leidi haiki Mado adumaina center ki guideline gi matumina tawdrodi ekhoi gi lethanda uchi BATP implement chi toba yaroi nahamchu ekoina August 30 to 1st September da ekoiban amarak tawkre adu hujiksu athuba matam da decision to hanthok tragdi ekoi hujiksu akanba decision akanba agitation tawgni haibichi handakchi ekoi decision lokre JCILPS amasung KSA na handaki Pansayat Mikhalda mitorna bot leptana ba khangan khibagi matangda All Ziribam Linguistic Minorities People Organization na media da phongdoro khiba wafam laibak thibani haina UCM gi President Johnson Elangbam na phongdokrai ngasi KSA na sindra Manipur University gi Mimsol da pangthokiba challenges and responsibilities in the background of the unsafe population influx in Manipur haiba hiramda khanane na bagi tharamda wafamasi phongdokhibani tharam ajuda KSA gi President Morangthem Laxman Professor N Joy Kumar Dr Singman Maisnam Professor W Nabakumar amasung Sapam Dilip Susaruk yaki Johnson Elangbam na Manipuri Kudimak Indian Orabasu Indian Pumadi Manipur gi Yellow Minate Oibasu Yaroi Lising Masama Pan Maudradagi Hona Yellow Mikanana Bakongjang Satharak Labasu Matam Dugi Government at Tabak Pakat Pilam Dabana Ngasidi Mitopka Yellow Musinga Masing Manarakle Jiribam District Oina Lisingani Kungamatoi Fabada Apun Mamisingi Sada Yankai Mitop na Oraba Yai Masi Kangna JCILPS Amadi KSA na Handaki Pansayat Mikalda Mitop na Mirep Oidanaba Sector Markuntra Fabada Mirep se Handok na Kangan Kibane Masigi Mayukta All Jiribam Linguistic Minorities People Organization na media da phongdoro kiba asi laibak thibani miyam gi firep handokpa leiroi loinana Yellow Mi Kanabu Kobage Kangan ningi haiki nagani masigi daita patan no tholagadi Manipur sarkar na pugadawni aibasina makoigi yamna alarming oiba aduga some sort of makoigi position do yam firm oina singnaba amaga yawba message chain ba adugumba ware laudana aduna oriba film sing ase yengirakanda aikoigi politically aikoigi laibak si mayon amada karamba film amada aikoi se ngasi gi changsil lai haibase sigi mayam se akoi khana hoba naina hodo madugi comprehensive workout plan ama aikoi jokout ta hodragadi aikoigi laibak se chumnagi lip service natraga sloganeering duna kanjabam namdabanina maruoiba madugi practical reality ama madugi sagatna ba madugi yumpham ama sanction ba adu changjen ba du matam oire Yaifalamzing Globe Club amadi Pisum Ningom Ledak Development Club na Health amasung Ayush Department ka kusam na duna lem na laye magi ke mama lubasigi community hall da pangthokre haudopagi thalamda Health Minister L Jayant Kumar Health ki Director Dr K Rajo Ayush ki Director A Guneswar Sarama su saruk yakhi Minister L Jayant Kumar na KMC Department ke routine namagi makhada sathabani health sector asi Manipur khakta natana atopa state singdasu award pakaya mayok naribani Tha ahumgi manungda Dr Sahum Lom mensilagani masina konagadabadinate Manipurda leiba PIC amadi CIC sing upgrade tawnana ba cabinet ta puthokna ba thaurang leire haiki sector is bigi human life maduga directly deal to mukhal ponina se the importance pi dabi ade atana leiba government se gi
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कन फोकस तो हुए अदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मागी मैसेज गो टू द हिल्स हादन हाइबदो मददा अखोई के मु ऐसा ना अमसो खै डिपार्टमेंट हातन जाबदा गो टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द हिल्स हाइतना अमुक सो हारगा अब मनंगदा हंजिन लेबे जगह सिंजे द मदली यौसनना बादन अखोई कन होनरे हेल्थ डायरेक्टर के राजोना सिंह अमसुंग तम अनिमक्ता डिपार्टमेंट असिना मियाम की धमक अंगम थाक्ता थबक पाइखनबा होनरगनी हाइखी होजिपुदी अखोइना एरिया वेल टू द एरिया अमद तौरी अदबु मसिगी एम एंड ऑब्जेक्टिव अखोइना लेता लायरबा मयाम सिंह अमदी यौसनबा ngamdaba मणिपुर की सिंगी जगह सिनसु कोई हेल्थ के मसि मथंग मथंग सथर कनी हाइबगी एम द तौजबनी अखोइना मणिपुर द लेरिबा यामना वाना लेरिबा सिंगी एंड हार्ड टू रिच एरिया सिंगसिदा यखोइ चंगजननबगी स्टेप मयाम अमा ओइना तौजबनी लाइनिंग थौ पिसाताव खुदाइबगी थौनी थरम ngasi पांगथोकले इन्फॉर्मेशन सर्विस टेलीविजन नेटवर्क ISTV नेटवर्क नसु लाइनिंग थौ पिसाताव खुदाइबगी थौनी थरम पांगथोखी नेटवर्क असगी प्रेसिडेंट पी पारफुलो सेक्रेटरी KS खोगेन न्यूज प्रोड्यूसर BK मेटेना लुसिंगदुना लाइनिंग थौ पिसाताव गी मफमदा थौनी जखी मालेम असिदा मियोय पोक ओइना पोकलबदी मालेम असिगी अमदी मियोयबा समाज की कानाबा थबक खरा तौदुना अकोई पुनमक हिंगमिनगदबनी हाइना BJP महिला मोर्चा की नेशनल VP सादा देवीना जेनिम्स की कॉम्प्लेक्स लमटू सेंगदोपगी थरमदा फोंगदोखरे महिला मोर्चा BJP मणिपुर प्रदेश ना सिंधना पांगथोकिबा लमटू सेंगदोपगी थरमदुदा खेत्रिगांव केंद्रगी MLA N इंद्रजीत नावरिया पाखंगलाप केंद्रगी MLA सुभाष चंद्र महिला मोर्चा BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सुमति बला BJP मणिपुर प्रदेश की सेक्रेटरी निम्बस शरद कुमार जेनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर भीमो मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमदी महिला मोर्चा की मियोय क्याना सरुक याखी ए सादा देवी नमखाताना हाइखिबदा मियोयबना हेक पोकपगा समाज की कानब थबक खरा तौबा हाइबसिगी पांदमदा नरेंद्र मोदी की मियाम की सेवा तौबा लमटू नालनबा हाइबा वाखलोल अदुदा पांगथोकपने जेनिम्स की अकोइबगे लमटू सेंगदोकपा हाइबसि मफम अदुदा लेरिबा मियाम अदुगे सेवा तौबगुमने नरेंद्र मोदी की मपुक नुमित असिदा महागना पामजबा मियाम के सेवा तौबा वाखलोल अदुदा हॉस्पिटल दा लेरिबा पेशेंट सिंगदसु ngamjaba खरा खुदोल तौगनी हाइखि सेवा भाव हाइदना पुनमकी ओइबा अखोगी सेवा तौबा वाखलोल दुगा इरोइना नांगासी अखोई प्रजागी दमकत सेवा तौननबगी थोलकपने अदुना प्रजासिंगी सेवा तौगदबनी हाइबा अदुंबा वाखलोल दुगा लोइना चंगसिलकपा अदुगुंबा प्रोग्राम अमनी ngasi nimityungba aduwaida Imphal More Lambi Loksaw yoromdaida Fit Kuntrarom Sing Ningkai Kibudagi Imphal More Lambi Pungkhara Fauna Rudre Mafam Maduda landslide Tolingai Matamda Moregi ADC N Gozendro Amadi Technopolgi SPS Ibomsa Laktuna Yengsinbaga Luina Lambi Chatok Sasin Yananaba Kari Toba Yagadege Haibadu Kanaki District Administration Technopol Amadi Kudeng Tabid Laibak Taintoi Suba Assam Rifles na JCV ani Sajinaduna Sing Ningkhairiba Mafam Singadu Lokthokpadagi Panduna Lerama Gari Sing Nimidamara Pung Mangadagi Mahusagum Chatok Sasin Taunakre ngasi sukiba akanba nongna Morea leba Indo Myanmar Friendship Gate Mayagi Lambi ising na thumjin khre masina maram orega miyama sathok sasinda kudong sahandre idam nala sing fajana sembi dabadagi laibak ani gi marakta lalol itik tawbagi yamna maru oba mafam asida ngaihak leitana ising na thumjiliba asi mari lena ba authority na yengsinmin ba puning singsili Manipur Chamber of Commerce Imphal ki branch office ama ngasi Morea Leba Hotel Elorada hangdokre hangdopage tharmaduda state level committee for reauthorization of ACIS policy gi convener RK Sivasandra ISDFC Banki senior vice president Kavita Zen Rajesh Sohani MCCI gi general secretary TS Jotin Singh yauna miyoy kan saruk yakhi RK Sivasandra Central Amadi State BJP Sarkana Sasan Taurabanina Atopa country singa business amadi trade ki matang da asoba miyang sangduna thabakaya faikali haiki MCCI gi General Secretary TS Dotina Manipur Chamber of Commerce Imphal gi head officer si classic grande da leire Morea su tangai fadana branch si ama hangdaba yadabadigi hangdokpani haiki Delhi da ki Mumbai da ki Gujarat da la missing na Morea si yengba adu maram orga ai koi sida thamda
Rooftop solar plant gi kana balawra hang duna ladiba yumthaki mafam sing sendan pham onthokpiyo haina power minister TS Biswajan ngasi kongba khetri lekai da Manipur da ahan bu oina community hall da rooftop solar plant hogdopagi thoram da phongdokre thoramadu da Manireda gi director L Manglem Siama Enterprises ki Radha Krishna Youth Guidance Center kongbagi president Amazad Maitan Maruba Musing on Saruk Yaki Manireda ki director Manglemna Hauzik rooftop power plant ki subsidy pidibasi matam khara leirabadi kakhibasu yai lengan khudong saba pidingaida miyamna su khudong saba lobi ho haiki Power Minister Biswajana makatana haikibada India gi oina solar digi mai megawatt lakh ama puthokna ba honabada Manipur ga saruk megawatt chama thungle masi phangna ba honabada miyamna su saruk yabiyo haiki sunlight direction se expert dana re hai kana koya ma dana re kana sa aur hai kana koina madu da su koi loan ma linking to kana samjane hai kana koina aur ga de koi lai ba koi thali bu se ke hedokna koi kari ko ya ke ja koi power grid ta koi jon bu ya masi pose paisa phajana phongai bo paisa mane ba koi power grid ta paisa jon bu ya ado tara ke koi lekai de club ama himma daga lekai de de he ne kana ba pi ba club ki mathau chu pirani at the same time, I will lekai jigi leiba kapotoran ko to ko industrial purpose hoira apni rural industrial purpose hoira na ato ko engagement ko na kana ko power supply to ya energy Government na miyamgi ihul khangna athuba matamna yelhomi kanjanaba kanglup khudimangna yaraba bill ama puthongnaba JC ILPS student wing na taksile kanglup khudimak ki mihu sing yawba drafting committee ama lagdaba assembly ningtham mifam gi mangwena semgudabani bill adu pass tawnaba state government na center da taksin gadabani natrabadi JC ILPS na miyam galwena na khongjang sangsinnaba sem sare Saragosida Mitop Singna Noma Nomagi Saksilaktuna Yellomi Mutkigadore Haina Pakana Ringaida Myanmarum Digi Rohingya Singh Saksilaktanaba Akan Basaksin Tarang Hena Lokotkadabani Hairi Hausi Paugi Marakana Atena Break Ama Datsun gi no launch toraba yamna powerful oiraba gari ready go 1 liter island nisanda from Biragan. Masima klapiduna test drive tawbiraga gari asi comfort and convenience features in Khangbiu. Booking gi damak links in Birau Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur. Akupamaro gi damak tizari pa phone number asda contact tawbirau. Lasidi swara jinge. Kurino tu teacher. मुझे करी गाँव जाऊँ सीधी योशी का नहीं है मत्स्यकी योशी दी तता तिस्कोनी ने अदुदी सनागी बहुत यंगना सिंबे अंदर Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab lei jare operation tawduna heart ke ahoba menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chong bagi layeng RF ablation singba chahi ani ding hena Sky Hospital mai part satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi ki chief cardiologist Dr L Shyam Kishore Gatanabiu ningam hogdana ba hana booking tawiu Happy. Drink pure, live healthy, we care. Break it tungda makataba pau amuk pizari. Noida da Manipur gi Pravis Sandam Misigi Matang Nangasi Mahaki Pongna from Lamdam Irom Maizauda Wakami from Lamdam Adongi Mera Paibi Kayana Sinduna Irom Maizauda Pangchokre. Pravis Oripo Asom Lekai Dige Dr. Zugindo Gimasanupa Pravis ki Misigi Matang na Northeast Forum for International Solidarity Manipuna Se Minister da Misi Asigi Asengba Tizinbina ba CBI da Sinana Bataksinba Laikrabane Misi Sadana Yamasinganingai Oina Sikiba CPN de Haina Mera Paibi Amana Fongdoraki Gimakada India Gomena Akwaji Yam the Kumna Senabigani Habagi Wakalon Sida Mama Obi Quena Imungasida Ningai than a Tunkunta Laga Yatadana Ichana Porakini, Nungagani, Isama Hemasinta, Koi Nungana Pangani, Habagi Wakalon Dida, Koidium da Ningai than a Latoli, some Puta Sarabasu, Makoti Nunga and the Bayadi and a Kalakanda. Asikum Loka Asibu, Natina Tambira me Harakanda, Kashu Natana, Makoina. Koi Asikumaba, Haksang, Sibumangan, Bikiba Habase, Koita Sena Yazaninte, Luna Luna, Manipur Gomen, Gis Hatagisu, Atuba Matamda, Asikumlava,
लंगला लंजिन खंगद्रबा मिसी असिगी मतंगदा यामना कुपना थिजनबिरे हारगा कोइगी इरमदा मणिपुरदा लैरिबा प्रजा सिंग असिदैदा समनम नबसी लहन बिदनबगी दमकता छु एहंगना कोइगी मणिपुर गवर्नमेंट की मथक्ता छु एहंगना असिगुम्बा पाउतम असिमसु तमजनिंगी MLDC की प्रेसिडेंट एस बिमोलना गवर्नमेंट ना प्रविस मिसी सिलाइन लौफम थोक्टे मणिपुर की मापालेबा कयादा महितमनिबा महिरु कया मफों खंगदना सीखिबा कया लैख्रे मरा लैबा खंगदोक्तुना मटिक साब चराक फंगनगदबनि हाइकी दिल्ली से हम चौखलबनी ना खल्लकांदा कोई इचाइसु लाइक तंब थारिबनी मफमदुदा आसाम मयाम लोइना अदुगा मखोइगी लमदुदा लेरमिबा लॉलेसनेस हाइबदी वैरमिबा डेड बॉडी मांगसी मयाम बना क्लेम तौरे मांगरे हारे अदुगा विथिन 72 आवर्स दा पुलिस न मदु अनक्लेम बॉडी ने मई थादोंबा सिगुम यामना लो लेतबगी फिबम मा खोगी सो कॉल नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली सिदा थुइबा थोदो वाथोकसिंग सिदी अखोई यामना इकाई निगाइनी अखोई इंडिया नि गायबसे अखोई हाइनिंग दबगी मता अमा लाकपा सिगुम फिबम मा लै अदुना अखोई इरैचा जिंगजिना अखोई पुन्ना होना मिनरगा अखोई जस्टिस की दमक्तदी अनौबा खोंजंग अमा संगेन मतम प्रविस तांदमिसिगी असुम्बा वायल फंगलो हाइना ngarang हिंदू कॉलेज तगी दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी फावा मणिपुर अलर्ट सिंधुना खोंगसद अमा चतख्रे मिसि असिगी मतंगदा नोएडा पुलिस समदि हॉस्पिटल अथॉरिटी गी मतक्ता थिगतुना असुम्बा पुथोना मतक्सिली मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली गी प्रेसिडेंट बेडेस्टोरी हुइड्रोमना हंदक मरक मणिपुर की टोयना मी मांगलकपा अमदि सिबिगी थोकदोक थोलकपा असिना मणिपुर साउना मी पाइबा पोकनरे मणिपुर गवर्नमेंट तुमिन लेथोपगी महुता सब सब थबक लखोटफम थोई प्रवेश की असुम्बा वायल फंगनब खोंजंग सथनब सेम सारे हाइरि नोएडा दा लेखद्रबा प्रवेश तांडम अमदि दिल्ली दा लेखद्रबा सिद्धार्थ मोरांग थेमिसिगी मतंगदा असुम्बा लंगा लंजिन पोथो हाइना यूथ फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमदि यूथ सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन ना ngasi usiwa wangma awangdagi सेमाजिंग थोंग फाव मियामी खोंसद अमा चतख्रे खोंसद अदु सरुक याखिबा मियोय अमना असुम्बा लंगा लंजिन पुथोनबा मरिलेनबा सिंगदा तक्सिनगनी हाइखि राहुमदोइदा कनामता खंगनदना मसाबु पोलोय थोपिरंबा अमसुंग मसिदा चेनरिबा कोइगी भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल हारिबसी यामना चिंगरिबा मरमजी करिगिनो हारकांदा कोइगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट गुम्बा तोरंगनी हाइबगे कोइ चेना थाजजै अदुना अथुबा मतमदा एसआईटी अमा सेमगा कोइगी इन्वेस्टिगेशन याम थुना चथानिंगबगी अदुगुम्बगी मेमोरेंडम अमा कोई ह्यूमन राइट कमीशन दसु थाजरगनी प्रविस सांदम के मिसी एम सुना कन्न यानिंदबा फोंगदोक्ले थादोगसि यामा सिंगनिंगाई ओइबा मिसी ओइबना मणिपुर गवर्नमेंट ना मियंग संगदुना लंगा लंजिन पुथोकपियो हाइरे नंबोल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना सिंधुना पॉलिटिकल कन्वेंशन अमा ब्लॉक असिगी ऑफिस ngasi पांगथोक्रे थरमसिदा एमएलए एन लोकेन ब्लॉक की थौपुबो सिंह नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल की कांग्रेस काउंसिलर सिंह सरुक याखी एन लोकेन ना बीजेपी के नरेंद्र मोदी ना लुसिंग गवर्नमेंट असिना सही अहुम मखाय असिदा माइनॉरिटी मियामबु ओटपी नैभिरी मणिपुर सु हाउसिंग ओवरड्राफ्ट तादुना एम्प्लॉय सिंह तोलबतेगी हेना करिगुम थबक अमता पाइखटप ngamdri से मिनिस्टर ना सिंह की डिस्ट्रिक्ट सिंह दा चलगा पैकेज लाउथोलेबा असि कदाइदेगी पैसाना पिगदोरिबनो लिसिंग अनि तलाका मापनदा पांगथोकदोरिबा लोकसभा की मिखलदा बीजेपी अमुखना लाक्लरोय हंदकी पंचायत मिखल असिदसु कांग्रेस ना साउना माइ पाकनी हाइखी बीजेपी की सरकार छिना याम चिंग तम नुसिलबगे पोरपा मान बतोंदा कन्न संचलिबा हंदकी इलेक्शन एजेंडा खंगबदी तरमा कोई सुबह मणिपुर विधानसभा के इलेक्शन का यहाँ के हर कांग्रेस की एमएलए थे कुल निमंत्रण मापन निकालबा नसिक बीजेपी हर इसका सिंह प्रजाजन नुसिनै हर तयार कार्य बहोयो बनी कटक अदना सिनै सिंह नातन पगार नातन यारोय कोई थबकला उनके जो मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इम्फाल वेस्ट ना कोंजेंग निंगथौ खोंगजम लेकाई हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का पुन्ना सिंधुना नोमगी ओइबा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे कोंजेंग लेकाई दलेबा इक्लिप्स क्रम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा थरमदुदा मणिपुर एपेक्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की हानगे मैनेजर निंगथौ खोंगजम निमाई इक्लिप्स कोंजेंग लेकाई की सेक्रेटरी सिनाम इबो चौबा सोशल वर्कर एनजी हिमाचलमदी डॉक्टर सनसम रिंगोन सिंहबना अथोइबा मिथुंगन सिंह ओइना सरुक याखी
Tharam ga mari lenana advocate Maibam Paikomba Maitena human right amadi RTI haiba hiramasida wangang ba galwenana higher law making body singna miyam da fangangadaba kudong sabasing government ta khangalabasu government na fangandaba haibasi human right violation tawba makal amani haiba wafam sing phongdoki Supreme Court self I know madu government na ay nagtatro madu kinatanda human rights Zananeta Hizam Iraboki Sahi Samakun Mathoi Suba Mapokumon Mari Lenena Sareng Tibagi Atoi Ehen Tanaba Nasi Terakatil the Pangchokre Iraport Celebration Committee Pasway Local Committee Sinba Sangdam Naba Ajuda Mahirway Kulom Sarubyaki Naina Wareng Kara Haina Mingtonba Wareng Larik among us Deb Literature Center da Fongkray Larik us Dr. MT Asong Ibani Oriental College ki Manipuri Department Sinduna Pangtukiba Thormaduda Oriental College ki Principal Dr. T.S. Biren College as the Associate Professor Oramba L. Gopeso Saramasu Yaki Kamanipur College ki Assistant Professor Dr. C.S. Rasketan Maitena Mitai Mayak Amati Bengali Mayakta Fongba Larik Asigi Matang the Wangangki Like the lower of hope of the Singudi, Homo of the Napa, I would come to I should try to be like that's one of the Homan and the but seeing Marasuka, I'm in the garden with the Tam Mother Blacks, the Prince Mamsi, Tam Mother University has with the Aduga, upon a local with the Prince. Ulogi side weightlifting sanari ba oinam tondon babo mahakpo takpi tambiri ba oza golden thangana tamtina phuki haibigi matangda oinam mamang community holder sports association sindna miyamgi mifam ama pangthokre mifam aduda coast golden thangagi mathakta marilena department na athuba matamda matik sabe action laukotrabadi khongjang kya sangsin ba haina warep nakre BJP Kangwo Mandalna Narendra Modi ke Humputre Suba Mapok Numi Tharam Kangabokta Pangthokre Tharam Aduda BJP Manipur Pradesh ke Vice President Oramba T.S. Dadumanina Lusingduna Kangaboki Akoibada Laideba School Sing Government ke Loisang Amadi District Hospital ki campus ta Uchara Kayamarum Thaki Swasta hi Sevaga Mari Lenana NCC ki Cadet Singna Imphal ki Akoibada Khongsat Amasat Kre NCC Group Headquarter na Sinduna Miyam da Luna na Lainabagi Pauzel Puba Khongsat Adu NCC Office tagi Hauraga BT Park Amadi Kwaraman gi Akoibada Satke NCC Group ki Commander Bibek Sarmana Isana Isagi Lam Sengdo Labadi Ana Ayek Laitaba Afaba Kunai Ama Purapa Ngamgani Haiki एनसीसी हेडक्वार्टर से शहीद मीनार और उसके बाद में बाकी जो मेन चौक है वहाँ पे जाते हुए सफाई का काम कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि सफाई का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और इससे शहर की सफाई में अपना योगदान दे रहे हैं ये मैसेज देता है सभी निवासियों को कि आप अपना योगदान दें सफाई में कूड़ा करकट जगह पे फेंकें अपने इलाके को खराब ना करें उसी से बीमारियां दूर होंगी सफाई आएगी और खुशहाली आएगी Manipur Student Association Delhi ke sahi ke freshers meet come get together Hindu College the Pangchokre Tharamadu da JNU ki Associate Professor Dr. Bimola Koizam Kerori Mal College ki Assistant Professor Dr. Ramananda Manipur Student Association Delhi ke President Bidesori Huidrom Saruk Yaki Delhi da nauna mahi tamba lakliba singda kudol tamba ka lwenena makhoi gi haitoi singtaba sing utpana Tharamasi ki mapung oiki Rashtriya Swayam Sevak Sangha RSS Manipur Sinduna Akhil Bharatiya Parsar ke President Dr. Manmohan Bedya Naga Pamu Singha Unabagi Tharam Amangasi Nagamapal da Labor Seva Bharati ke Office da Pangchokre Tharamadu da Dr. Manmohan Bedyana Housing India da Saningak Senba Kambu Singh na Sathariba Hingsa ke Thabak Singha Sika RSS ka Karigumba Hiram Amata da Mari Lena de RSS te Hingsa ke Mayokta Mapungfa na Haiki National Health Mission Manipur ke contract staff sing regular tahallu haina sangsiliba khongjang ge manung sanna Sandel ge National Health Mission employee sing na DC Lamkai Sandel da wakan mifam chathakre association ge member Premina Pamu Singh da mission sig staff sing ne singani taruk tagi contract thabak togduna lakre
अतः स्टेट सिंगी ओनदी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ सिंग रेगुलर ताहनख्रे चीफ मिनिस्टर यावना मरी लेनबा मिनिस्टर मेमोरेंडम पिसिन खिबा लेरे अदुबु ngasi फाबा थबक ओइना पांगथोक पिद्री हाइरि दगी अखोई हेल्थ इंडिकेटर्स मैम से staff से एकदम seriously एकदम थबक तौजये अदुगा अदुबु we don't have a concrete HR policy the regularization की policy हम तलेते we don't have provident funds and we are working with a very low salary compared with the with other staffs, but we've been working all through. It's been more than 10 years. Then I say mathang adum indefinite cease work strike kumba chatna se hai na mayam akoi sum yanazare. Cyber crime gi matang the awareness program among us Kekman Zilla Community Hall the Pangchokre Social Empower Organization Kekmana Cyber Crime Police Station Amadi District Police Tabaga Kusam Naduna Pangtokiba Tharamaduda Cyber Crime Police Station gi Insas Mohit ke Garga Tabalgi SP ke Mega Sandra Yavna Tongan ba Miwe Cancer Gyaki Hauzik Amuka Nathan break amatang Laminasi Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Hakjang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba man. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Hakjang labor solar padagi producing aktaba. Hakjang choktarba. Tumba chaba yaraktaba. Khong hama nuaraktaba singidabat. Amatta naraba upaidi. Jolib syrup. Amasu Jolib capsule bu changini sinabiyo. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand stones, pure, clean and healthy water. Amuka Namakata Pau Singh Pizari City Saita Seva Organization Manipur Ge Service Wing na RIMS ke Blood Bank Kusam Naduna State Level Global Blood Donation Namit RIMS ta Pangtokre Namit Asiga Mari Lenana State Service Coordinators ke Zoina Igi Tangai Fadava Anal Layang Sang Singh de Hengalakde Masida Lanai Una Thoraktuna Igi Tangai Fadava Lapu Matamda Miyam Gidamang Pinana Bapandamda Sahi Kuding Thoramasi Leptana Pangtokpani Haike Later Lairaba Singh the Quigi Igi Darkar Oiba Anaba Singda, Kajitang Ursu, Mateng Pina by Nakoi Pangdok Sabani, and the Tasingna Hiragadi, E. Hibasi, Equi, Hector Pesapai, Haidunasu, Debiataba, Amadi, Yubigi EC, Hausi, Technology da, Yamna Sokatle, Haina, Lauragasu, Sabangam Driba, Potamo Oiba, Amadi, Atopa Jibidagisu, Lobiataba, Potamo Oibana. Tangai Fadana Sri Sita Sai Seva Organization Manipur na ngasi Global Blood Donation na si pangthok laga khajitang oresu miyoy kunaida kanaba pige drive wapunda pangthok sabani Indian Dental Association Manipur State Branch na Konthozam GP Level Talent Hunt Association ga punna kusam naduna nomagyo eva dental health camp ama pangthokre Konthozam Kangzebung Community Hall pangthokiba ya lemalai magi tharam aduda Konthozam kendege tongan ba khungang singdege lakwa miyoy saniromda layem magi khudong saba phanganki Jathakiba Health Camp aduga mari denana Konthozam GP Level Talent Hunt Association ge President K Kunjaras na phongdokibada Association na sina kendra sigi oina tongan be hiramda sakot thorang singi thabo pakatuna lakle masigi manung sanna haksang fana thamba haibasi jutangai fadaba amani haibegi pandamda ngasigi kemasi pangthokpani haike ado jotokda akoi mi chani gi mayada akoi waji kemasida layeng balakire amasung akoi su yam kan ba phamni hana phongdok pirami mai to dana akoi phongdam kidal laiba ado jam sigi natana akoi bidal laiba phongdam mayam sigi niyo shu kaya lapi dana asi kemasida charu ya pejam da su akoi yam ngai jabung sabra Hausi Marakta na Tabake Pau Khara Lobisi
ngasi ki thabak ki pauda Indian Army ki general duty yaun tongan chongan ba fam logodori masaga sahi kun humdoi phawgi manung da leiba yamdra class 10 pass toba miyo singna hayeng tang tra nipan phawgi manung da online da drakas tharak pa yagani hairi parikha center na laimi khong da oigani hairi BSNL के जूनियर अकाउंट ऑफिसर समापन मौद्राका तरुक लघुदोरी मसाग सही कुंदगी कुंट्रा फाबगी मनुंगदा लेबा एम कॉम पास तोरबा मियो सिंगना अक्टोबर के तांग 15 फाबगी मनुंगदा दरखास्त थारक यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल दने हाइरे मथक की पाउसिंग असिगी अकुप मरोल बाउपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी हौजी मखा तबा पाउ खरगा मु पिजरी स्वास्थ्य भारत मिशन स्वास्थ्य सेवा की मनुंग सना सेवा दिवस साइबा awareness program among us thanga kendra gi manung sanba thanga haurang singya da pangthokre tharam ge sarukam oina haurang singya ge kaithel gi amora kai singsu sengdoke district water and sanitation committee Bisnupur PISAD Bisnupur division amadi Bisnupur division swast bharat mission gramin coordinating committee na punna sinduna pangthokiba tharam aduda thanga kendra gi MLA Tongbram Robindro PISAD Bisnupur division ki executive engineer Gokul Sandra yauna atai official kayasu sarup yakhi executive engineer Gokul Sandra na Loktak Part ki akoi bada khundariba miyamna Loktak Part kannaba honabada plastic sijinnaba Loktak Part amot akai thadaba amadi amanga soi tawsinba leplasi haikhi Kumbi Mandal na Sinduna Mandala Sige Tongan Tongan ba Booth Singja India ki Prime Minister Narendra Modi ki humpu teres lak suba mapo kumon ge mari lenana usara kayamarum thakre Kabo lekai the M studio among us hangdokre sahi tare experience leraba Azio under Reliance Group of Company Mr. Makufun Pamena hangdoki e-commerce down na drop in design facility kaya fangani haide Holy Cross Catholic Church ke Diamond Jubilee Tharam Sandil ke Monsang Panthada Pangchokre Tharam aduda Manipur Catholic Women Organization ke President Selvi Monsang Dominic Lumon Church Leader Naha amasung Khunja kayamaram saruk yakhi Tharam ke sarukam oina souvenir amasu phongki Housing asige sanabagi pau lobisi Ngasigi sanabagi pauda Sunday Football Club Kudai Ban Lampang Sinduna Club asigi ground da sathariba ahanba Sunday Cup ngasi sanakiba match singda Always FC Imphal na Salai FC bo goal ahum amada Arun Enterprises FC Simadona RFC Khamnam lerakpo goal ani sinoda amadi Thangmaiban FC na USA Lilong Sajingbo goal ani amada maitiba pikre Hauji makata na sanabagi pau boyaning thalzamdagi phangbigani Shagolbal United na match mari chana pa loikibada match mari magmai paktuna shathariba taranithoi suba Manipur State League ta point taranithoi phangduna mangjin thakre
Amukcham Ingosa Singh Memorial Trust sponsor Toraga All Manipur Football Association Sinduna Thasigi Tang Taruktagi Manipurgi Masak Naraba Team Taranitoina Saru Yaduna Kumalampak Artificial Tub Ground Satariba Sahi Sigi Taranitoshaba Manipur Steliki Ngasi Sanakiba Metsta Sagolbal United na Southern Sporting Union Singjamebu Goal Amasino the Mighty Bapikibani Mersasi the Mai Pakiba Sagolbal United Ki Amatangarba Goladu Angau Sanaluang na Merski Yankai Suba Minita Sanki League asigi ngasi sanagdaba ani suba match akan manong na maram oiduna sanakidre thasigi tang taranipal da sanagadaba mudbhanlai athletic club kangpupi amadi nisha thangmiban M khabam amadi young physique union lalamungi matching makhata ba picture thokil phawa yaithokre Sathariba League asida Sagolbal United na match mari sanabal lokibada point taranithoi Neroka Football Club sangapam M khabam Traukwa Kaithel na point tare Dam Rock semai na point taruk Young Physique Union Lalambung amadi Southern Sporting Union Singjamai na point ani amadi Nako Nambur Bapa na point amakak phangtuna setli Ahanba President Cup Under 14 Men and Women Hockey Championship ki ahobo nimita KICC Khongman mai pakre Manipur Hockey na sinduna Kumalampak Esrotap ki Hockey Stadium da team mapan na group ani thokna khaidukuna ngasi dagi Ahanba President Cup Under 14 Men and Women Hockey Championship hokre Hokdopoki Thoramda Youth Affairs and Sports ki Director N Parvin, Manipur Hockey ki President Basudev, Manipur Olympic Association ki General Secretary Sunin Alangbam, Manipur Hockey ki Live President Olympian KS Isthoiba, Manipur Hockey amadi Hockey India ki members CEO Gyanendra Ningombam, Manipur Hockey ki Senior Vice President S Sobita amadi Manipur Hockey ki Athlete Representative World Cooper L Tikena Thoromapu Singh Oike. Ngasi ahobo nimit ki sanakiba match da KICC Khongman na Phamya School bu Panjil ani sinoda maiti ba pikibani match si da mai pakiba KICC Khongman gi Panjil singadu Pravinjit na match ki kunsuba minita penalty corner da Panjil ama sanki atoba Panjil aduna ngambana match ki kunthar 3 suba minita field goal oina sankibani Sathariba championship asigi hayin tilpung amaga mini nifu satpada YCCIC kontha ahlub amadi BDISA Bisnupurga sanagani special package और इतना कोई मुनाफा से दिन से लेकर मैं से दिन होकी से जो है अन्य सी कल लाइटिंग
ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ already approved ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ DPR ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ post further necessary action ꯂꯧꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ flood lighting policy ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯣꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯆꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯦꯛ ꯏꯁꯄꯤꯠꯁꯤꯅꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯀꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯈꯔ ꯌꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ Sahi 13 makagi nupa masagi Surboto Cup International Football Tournament ki ngasi sanakiba match da Manipur na AFBS Delhi bu goal taruk sinoda maiti bapikre match sida mai pakiba Manipur ki goal singadu Y Kisan na match ki tara suba kuntaruk suba nifum doi suba madi nifum apal suba minita goal mari sanki atopa goal ani aduna ice tel hiba madi ke ice lakina match ki yang tare suba madi humpu mari suba minita sanki bani Manipur ki matangi match tha sigi tang tara Nepal da Army Boys ga sanagani Thagastari boyai makata na ngasigi ay ngasagi pau lobise ngasigi oikiba ngasagi pau ga ICAR lampel party ki prepa pau gi matung ina ngasigi khwaidigi sakiba Celsius degree kunmari dasmik taret khwaidigi ingba Celsius degree kun dasmik taret Nungsidda yaw pising manil gisang ayukta sa ada marputara Nepal nungkilin dasu sa ada marputara Nepal oike ngasigi nong chuki bagisang kontra mga dasmik mga milimeter ni Loisilak pada maru eba pau amukana Matam amada sing da sangma ngamdana leramba adu government asina kanna khonabadagi sing tamni khenaba leirik tre haina se minister N Birena phongdokre UTLA gi peace panel kemta sakang dabasinga nomai kapsil lamadagi nupi ama yauna mi ahum sire amasung Center ki guideline matung ina BADP ki thabak paikhat rabadi makata na makhal amati ki thabak lakhot pe yaroi haina AMBADA na warep lokre Ngasigidi ISTV na sandok sa pau matang asda loizare miyang tabi maya puna magtagi kaidan na biyang lobzari